Ngasigi maruiba pauda JSC ILPS ki convener oiramba Khondram Ratan gi bell hearing ngasi chathakre. Coca-Cola the expiry batam loiraba matung amuk hana expiry date sem saduna yolamba polam sing M suna pagatkre. Amade Bhutan ki Thimphu da chathariba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ta India ki mohut sinduna saruk yariba Manipur ki sanaru singna gold ama silver manga bronze jama lawre. Kurumdari ISTV pau miyeng tabi bismu taram nukjari hauzik pau sandong pizari JSC ILPS ki convener oiramba Khondram Ratan gi bell hearing ngasi district and session judge Imphal West ki court ta chathakre Ratan masa ki heart ki anabana maram oiraga BP wangbadagi haukiba August 19 dagi Janims ta pukhalaktuna security ward ta layengli ma ki masa ki anaba sigi yenglaga court ta bell pibina ba tharkibani Hearing asigi rai lagliba tang nipan da laukthokna ba court na reserve tawkre. Coca-Cola da expiry matam loiraba matung amuk hana expiry date sem saduna yolamba polam sing M suna phagatkre. Hiram sigamari lainana M suge office ta pangthokiba paumi singa unaba mada Secretary General Manjit Sharang themna Coca-Cola gi agent oiriba SK Enterprises BSR Enterprises MG Avenue amade Sunil Kova agent ahumasina Bikram Kova mioi amada matam helaba polam sing semdok hannabagi damak thabak sinai haiba khangbangamle Hariba agent ahumasi September 15 fawgi manungda M suda wakal taminana ba khangale Masida makoina thoksadrabadi mathangi numitagi Manipur da Coca-Cola gi polam amata yonbada athingba thamlagani haiki si taseng namak M suna tang mapun da farakanda haiba dukandar si utakta Manipur lengak da khoi maroina action lokhat pinawa hajar ko so ba lokhat pidri masita masimukta ne am laibak team ne tare do lena haiba pot tamper to wasda marona manly chanari ba SK Enterprises Sunil amadi SP Enterprises haiba mei ahum masi i mathakta khoi Bikram pot tamper to da marona chanari ba si M suda kuitang tana ngap ki manung da changjarak tuna haiba tamper to ba si sangdokpina ba M su gi mekidegi press media gi thong da thamjari loinana karigumba tangtara ga hanga ki manung da haiba mei sing asina sangdoktaragadi tangtara taruktagi manpur leiba khoi maroina manly Coca-Cola gi product sing thingjanjane ko mafum society thonjar Manipur Sarkar na miyam gi chakhuthorang gi thabak paikhat pasida mai sing lambi thong education amade law and order da ahan ba meeting thamduna thabak paikhali haina Chief Minister Okram Ibobi yauna sarkar sida yauriba minister MLA singna tattana phongdok labastu mapom kaya da lambi phattabadagi miyam na chathok tasin tawbada chawna khudong chadaba mayoknari Chingi lamdi lairadana Imphal gi maroi balambi phawba ningthina semjindri Lamphelgi AG colony gi BRTF lambi haina khangna balambi asigi phibam hainingai leitana phatre Mamang the Works Minister Dr. Ratan Kumar na thabak puringai matam da phawba hairi balambi asigi phibam phatre haina ISTV News na miyam da khangan ba laikhrabasu hauji phawba lambi asi sarkar gi mari leinaba singna semjindri Noma gi phibam soksin ba hanjilakri masina maram oiduna lambi sida chaliba mioi kayana chawna khudong chataba mayoknari Lamdamadongi miyam na mari leinaba minister amade kendra gi MLA na athuba matamda mideng changbiduna lambi asibu semjin binaba pungning chingslakri Ngasi numidang wayam phomkiba cabinet mifamna state asida law and order gi phibam phaganabagi damak Manipur gi tongan ba district singda police station nipan police outpost nipan amade fire service ki oiba fire substation taret hangdokna ba warep lokrai Filmmaker Haubam Pawan Kumar gi Manipuri feature film Loktak Lairembi Korea da pangthokadaba kungatar suba International Film Festival da saruk yanana ba chewa upirakle hari ngasi MFDS ke preview theater da pangthokiba paugi mifam amada Haubam Pawan Kumar na non actor singna saktam langriba film asti minute humudra manga sangi imung manungi matenga loina na puthopa film ni haiki sina dum Choba Zikti Festival ऐसे बड़ा marketplace हम लोग हैं इसे माँ अब ये हम ना लगी market की कई अब competition ना यावरे इसे itself
मैम चौब डिस्ट्रीब्यूटर की हुई सिनेमा से लैंग्वेज की बैरियर लेना मीना लौबीबगी कनोगी कंपटीशन चांस मणिपुर स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नीलोपन मजुमदार ना अक्टोबर 3 की 15 फाउबा पांगथोकदौबा वुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दा अहनबोइना मणिपुरी फिल्म अमा स्वरूप याननब खलकपासे अखोई खुदिमके चौथोकचनिंगाई हाइके पाउगी मिफम अदुदा फिल्म क्रिटिक्सु ओरिबा डीआईपीआर की डायरेक्टर मेघचंद्र कोंगबम अमसोंग फिल्म असिगे अइबा सुधीर नारोइबमसु सरुयाके टेक्निक ऑफ पेपर सेटिंग एंड इवैल्यूएशन हाइबसिदा निमित मंगानी चथगदबा वर्कशॉप अमंगसे जेपी वुमेन्स कॉलेज दा होख्रे एनसीईआरटी न्यू दिल्ली गे टेक्निकल मखादा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न सिंधुना पांथोकिबा वर्कशॉप हौदोकपी थोरमदा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एच. रतन कुमार हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की डायरेक्टर टी.एच. चित्रा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी डॉक्टर एम. विद्यासागर जेपी वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल गफर याउना एनसीईआरटी की रिसोर्स पर्सन कयाना सरुयाके वर्कशॉप असिगी मतंगदा डॉक्टर एम. विद्यासागर न फोंदोरकपदा वर्कशॉप असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा कॉलेज अमदी हायर सेकेंडरी सिंगी ओजा चनी कुंथा रोमना सरुक यारी काउंसिल असिगुंबा वर्कशॉप असि लिसिंग मचमापल मरबुद्रा मंगा अमदे लिसिंग अनि अहुमदा पांगथोक्रबा मतुंगदा हंदकी असिना अहुमलक सुबो ओइना पांगथोकपने नेशनल लेवल दा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लिसिंग अनि मंगा असि लाखिबदगे अहोंगबा सिंग अदो ओजा सिंग दा खंगननबा मपुंग ओइना वर्कशॉप असि पांगथोकपने हाइके हुजिक चतरिबा इवैल्यूएशन क्वेश्चन सेटिंग की परीक्षा चीबा आगांगी एग्जिट पॉइंट है तारे छात्र मन लाइक तम लोसलप एग्जिट पॉइंट आगांग इवैल्यूएट तौगदोरिबा अखोई मंगोंद आइदी टेस्ट तौगदोरिबा मदी मार्किंग पीगदोरिबा असी मतंग असी अखोई देयर आर सर्टेन लॉट ऑफ चेंजेस टेकन प्लेस एट नेशनल लेवल बसिगो मैम सी अखोई गसी याविबा मोर देन 200 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड हायर सेकेंडरी स्कूल मोइसिंगसी लोइना ज्ञान दान मंगमगनी अदु मथंगी फेज अखोइना पाइखलकपा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंगदा ओजा अतै अतै मैम लोइना संदोगदी डेफिनेटली मणिपुर की छात्र सिंग स्टैंडर्ड सी अखोई नेशनल लेवल दा हाइगत हनबा ngमगनी ना याम सेन थाजै लांगोलदा लेबा रेजिडेंशियल किड्स केयर स्कूल की महिरोय तोंग्रम सुरेश मिसिगी मतंगदा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की इंचार्ज डब्ल्यू चिंगथैमीना सुरेशपु स्कूल असिगी हेल्पर ओइना ममा मपाना सिनरमबनी हाइना मीडिया दा फोंदोरखिबा वाफम अरानबनी हाइना लेखिद्रबकी अपोक्पी पिसक मचाना फोंदोरखरे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माकी मचा हेल्पर ओइना लेबा तारगदी ममा मपा ओइबा मखोइना स्कूल फी थीबा ngamdabaki अवाब लेरमलोय माकी मचा की दमक स्कूल फी सुदना थीरबदी मचा पुबा यारोय हाइबदगी लेकाई की मेरा पाइबी सिंह फाउबा पूरका वारी सानबा लेखे स्कूल अथॉरिटी ना असिगुंबा अरानबा ओइदबा वाफम फोंदोकपिगनु हाइके मिसी असिगी मथांगदा सेमकिबा जेएससी के कन्वेनर एच चंद्र कुमार ना महिरोय सिखिबा सिग मरी लेना गवर्नमेंट ता थाकिबा मतम ngasi लोइरे अदुबो गवर्नमेंट पाकुम अमत पीदबना मणिपुर की नुपी लुप सिंह पुलगा खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे स्कूल असिगी महिरोय सिंगी चही मांगदनबा एजुकेशन की अथॉरिटी ना सिनबिनबा हाइजखरे हागे जेएससी ना पामदना कोई बन अदुगा नन कोऑपरेशन को खोंजंग अमुक मखातना चंगसिनबा हौरगनी हाइब कनोसिनी हाना थमजनिम कनोसि अदुना गवर्नमेंट नसनसु मिंग अथुबा मतम मिंग चंगबिदुना हारिबा सुरेश सिंगी मिहादा सिदा चेनरिबा मियोसिंग आइन गे ओइबा मतिक चाबा दंदीदो जामना थुना पिहन्नमुई अपामदो जेसी माइकैदिगी फोंदोकसरि सीपीआई लंगथबाल लोकल काउंसिल न सिंधुना जननेता हिजम इरापोर्ट की चही चामग कुनसुबा जननेता इरापोर्ट की मपोक कुमोन थौरम हाउरेबी इबुदौ पाखंबगी मसाइकोन द पांगथोखरे थौरम अदुदा सीपीआई की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नारा डिप्यूटी सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ऑल मणिपुर नुपीमर की प्रेसिडेंट एम सखे मणिपुर लौमिलु की प्रेसिडेंट एन सिंगजित सेक्रेटरिएट मेंबर एल इबोयामसु सरुयाके
Assam Public Service Commission Loba Lisingani Taragamari ke competitive examination da Yankai Mapal Suba position da Mai Palakrabi e Bemthoi Chanu Manipuri Youth Front Assam na Kudopot Pitna Ikai Kumnabut Kray Silchar gi Boaljo da Pangto Kibatorum Aduda Front ki chief convener Seram Herajitsu Saryaki Assam gi Manipuri Singi Maraktagi Matam Kuirabagi Tungda Maitai Chanu Ohumna ACS the Europasi mute lejetaba Assam Manipuri Singi Oina Yamnamak Laibuk Pavani Haina Herajitna Foldoki Bisnupur District Manungaleba Asa Singi Convention Ama District Health Society Bisnupurna Sinduna Kiamba Ningsing Sanglenda Pangtokre Thoramaduda DC Bobby Waikom CMO Dr. H. Bobichan Medical Superintendent Dr. N.G. Jayanta, District Family Welfare Officer Dr. P. Shyamkumar Amasung, State ASHA Nodal Officer N. Somarjitsu Saryaki. DC Bobby Waikomna ASHA Singna Tauriba Tabak Thorum Singasi Government ki Employees Singna Tamjaningaini Incentive Karapiraga Katopagaloinana Makoina Tauriba Tabak Ashigumna Government ki Employees Singna Tabak Taurabadi Hena Kumang Choksin Bangangani Haki. आशा सिंह तो थाबक से अतः अतः डिपार्टमेंट की लाइन में कर्मचारी सिंह तमजिन नहीं है थाबु ने लोग प्योरली वॉलंटरी नते अदुगा पीरी में पिछाजे याम रहते अदुगो थाबक दिए अगर वो फंगी चीले सी में हाइजन नते को मैं आम ले आया दूँगा हज़न चीले उन्हें भी प्रजा की सेवा ने लेबा की सेवा ने तो लोग चावो खक्तना थाबक फजना तो उन्हें अदुगा मथक दे ले रहे बा कंट्रोलिंग ऑफिसर सिंह अथॉरिटी सिंह से असी की Ma represent oraga department ki makok to represent oraga chenbi ne grassroots da khoni yonam deba kya ama adna thabak si adum leptra to view CMO Dr. H. Babichana District Asigi Asa Chani Kunthagani Legadabada Housing Pabuki Oina Asa Chani ga Kuntha Tarukak Lady Atuba Matamda Tanga Amadi Bora Yangbi Asa Sing Hapchinduna Laipam Tokpa Asa Masing Suna Lehena Honare Asa Sing Asi Makoigi Mahima Singi Tak Yenglaga KNM Male Health Worker Fauba Upgrade Taunanaba Government Kanabalay Hike Tarungi Saruk Amoina Lisingani Manga Taruki Oina District Asig Manungalaiba Health Center Singapuriba Asa Singi Manundagi Matau Nintina Pantokpa Asa Nipal Kangatuna Pudol Tamki Photo session ama district Manipur Network of Positive People Amasung Maxna Sinduna Law Enforcement Health and NGOs in context of drug use and HIV ki matangda sensitization workshop ama Chingmaironge classic grant the Pantokre Thoramatuda Nakogi Secretary NS Kang Health Commissioner PK Singh DGP LM Khokte Susaryaki Nakogi Deputy Director General Dr. Nirasna Manipur yauna awang nupuk stretching HIV amasung H ki chaitheng phangli masit thengnana ba tongan bathabak sting paikhatuna lakli HIV amasung H thengna bahaibasi civil society organization amasung miyam gi mapung phaba mateng changi haiki. Now what we mean, like Dr. Mitra was mentioning, we believe that people who inject drugs need to have harm reduction package. The harm reduction package includes providing a clean needle syringe and if possible also providing a substitution drug which takes him or weans him off or her from injecting drug use, and also promoting testing and counseling, and during testing and counseling if found positive we can put them on treatment for HIV. Janims Hospital na lem na laying duna layriba mioy tarukta Indigenous Peoples Association of Kanglei Pake Anirak Suba Mapok Kumon Hayeng Pangthok Kadoriba Sigmari Lenana Ipaki President Sapamcha Jadumani na luching duna Kudol Potam Kray Kudol Tamkiba Musing Adudi Kurai Angom Lekai Degi Laishram Megachandra Kaisamtong Irom Lekai Degi Pukrambam Monalisha Tera Sapam Nerektaki Arke Tampasna Tamenglong Degi Kangkai Liu Hairangboy Thong Degi Purai Latpam Vijaya Khujumandagi Soibam Memchada Kudolpot Singh Kusnake Ipaki President Sapamcha Jadumanina Miam Gidamak Leriba Ipakna Makoigi Mapok Kumon Kamari Lenana Anaba Singh Asida Angambakaratang Warabasu Mating Pangbani Makoigi Punsida Nungaya Thapa Oirasanu Haiki General Director the staff Singalena Homes Lay Pashingu Kunangam Jabakara Kudon Tamba Lakshabani
मरोइना पीपल ऑफ कांग्रेस पार्क इपाक हाना फ्रेंड्स हाना लेजरमनी अखोई इनर लाइन पार्मिट सिस्टम की दमकता स्कीम खिबा फ्रेंड्स अदुबो JCIRP थोरपदगी मणिपुर अनी थोकी सनबी सेम अछि तौदरबे दमकता अखोइना फ्रेंड्स हाइबसे मथलकांदा इपाक ओंजबनी ngasi indigenous people association of कांग्रेस इपाकना संगलिबा खोंजेंग सिसु मणिपुर लेबा indigenous people सिंगसि कन्नरी दमकता संगजनबनी अदुना मसिदा मनपुर मियामना सौगपियो हाइबो हमथिं थंदे इम्फाल म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन ममंग थागी कुंथ्रागा माथोइदगी थबक लेपगी खोंजंग चंगसलखिबदु IMC की मेयरना थाजब पीबदगी ngasi अयुक्तगी हंदोकले हाय तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सिविलोंगदा हौखिबा अगस्त 28 दा MR कांगबुदगी नोंमै मुनखिबगा मरी लेनना सिविलोंग खुलदगी मियोय अनि 29 सुबा असम राइफल्स ना फादुना पुना बखोनाबदा थिंगलुबा खुंजा नुपी सिंगदा तमथिना फुबदगी नुपी कया मरुम असोपन यावरे हिरामसिदा गवर्नमेंट यंगसिनबिना होम मिनिस्टर गायखांगमदा ngarang मेमोरेंडम अमा पिसिंदुना तक्सिनख्रे हारि मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमादा रोंगमै लुफांग आसाम मणिपुर नागालैंड की प्रेसिडेंट पंटी गोलमैना खुलाई पाइबा मसेल थेंगनबा ngamdraga मिचम मियामदा ओनसिनबा यानिंगदे तांग 10 फाबुगी मनुंगदा अशोकपा सिंह कंपेंसेशन पीबगा लोइनना फाकिबा मियोय अनि थादोकदबनी नुपीदा खुद थाकिबा असम राइफल्स पर्सनल सिंह मथक्ता एक्शन लौद्रबदी सिविल सोसाइटी मेरा पाइबी सिंह पुल्लगा अकनबा खोंजंग चंगसलगनी हाइकी लो बु सेनबा हाइद्रगा मोय मथंदा करीना सिबाय खुलाई पाइबा मसेना मखोय खुलाई अहोम से करमाइना मुनहनबा अदुगुंबा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तौद्रगा मिसमदा ओनसिलगा खोय मणिपुरदा तमदसु तंपाकसु तौखरे सिंगी कसिन के यादे सि ततना थोकबा वाफम ओइबगी अखोय रोंगमै लुफमना मरु ओइना नुपी सिंग लोप सिंगना हक्सिना लौई सिगे मतंग सिदा दुगा अतै अतै NGO सिविल सोसाइटी मियाम खुसमनगनी दुना सिबाइगी मियोट मिनाइसि ngasi आहाय मनाते सिगुंबा लाइरबा प्रजा इसम चंबा प्रजाबु ओनसन ओसेलगा समायना मोइगी निंगबा थुंगनबा तौबा थवंग से खोय पामदबा मखोयना ngamlobdi अंडरग्राउंड असेंग बसेंगु तानारुना जंगलदा तानारुना नोंमै दो मुक मोलुदना दुगा करिगी मिसम प्रजाबु सपगा सपखायरगा मी पाइदना जे लौ सिंगु बसप ngamdre होजिक से मोय पाम लौ सु बसप ngamdre जे लौ रोकबा मतमनिको समायना सिंगिदि यम सिलबा सिरबा मतमसिदा मखोय मी पाइना पुंजा सिसि मफासु थोक ngamdre हंदक फमखिबा असेंबली मिफमना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिल 2013 धन मंजूरी यूनिवर्सिटी बिल 2013 अमसों मणिपुर स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिल 2013 पास तौखिबसे मणिपुर की एजुकेशन की पुवारीदा मुटपनाइदना लेहौरगदबा अचुंबा माइपाक खोंथांग अमनि हाइना देसामना लवे असिगुंबा एजुकेशन बु मांगलोमदा पुखलक्तुना हौगलकलिबा महैरोसिंबो एजुकेशन की इनोट हापीबगिदमक चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर अमदे हाउस की मेंबर पुनमकु देसामना इकाई खुनबो लगले बिल अहुम असिगी मनुंगदा टेक्निकल गे अहोब कया लेरिबसी अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटीना सेमदोकपिनबा अपील तौरे हौजी पाउगी मरक फटना अटेनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसी लेंगशिन बिरओ शर्मा ऑप्टिकल्स BT रोड इम्फालना स्पेशल ऑफर पिजबगा लोइनना हौदोकचरे लेंस खक्तमक लेगदबा स्कीम मसी पाम्बिबसिंगना इसागी मिटका चानबा फाइबर लेंस अमा लेबिगदबनी अदुगा अदोमगे अपाम्बा फ्रेम अमा फ्री दे पिजगनी खुदोंग चाबसी लौबियु नसिमक लेंसन बिरओ शर्मा ऑप्टिकल्स ऑपोजिट जॉनसन स्कूल BT रोड इम्फाल मियाम की नुआइरबा पाउजल मथंगदा दोमना दिल्ली चटपदा लुक एक्टिव हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ना मियाम दा एयर कंडीशन रूम्स एथनिक कुजिन अमसुंग टैक्सी की खुदोंग चाबा थम Please contact 09999055302 or 09821819453. Look at these hospitality services. Assurance redefined. Oza Pain Relief Ointment. Khwang naba, ok chikpa, tang chikpa, khu naba ki singbada sinaba yarba, lipsam thukna puthokchaba Oza. Masi awang nungpokki ahanba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkhatchakibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpokki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars sengbat sagatpa khudingmak aikhoigi marup Changi labor solar padagi producing at the Chang Choktarpa.
tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singidabakta amatta ngairaba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib Capsule bu changnina sinabiyo. ब्रेक की बतूंगा अमुका नतराम नौचरी मखाताबा पाउदा भारत निर्मल राजीव गांधी सेवा केंद्र वांगोई सिटी ब्लॉक की ऑफिस अमंगा से केंद्र सी के एमएलए ओ लुखोइना संगादुना मियाम द खुशनखरे थौरमतुदा इम्फाल वेस्ट की डीसी निंगथौजम जियोफ्रे डीआरडीए इम्फाल वेस्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए राधा विनोद शर्मा न चिंगबा मियो सिंसु सरुयाके एमएलए ओ लुखोइना ngasi संगारिबा ऑफिस असि मियामना इसागिनी खन्ना तुंग कोइना चटननबा चेक्सना सेनबियो हाइके तमना तमपीरे फैसिलिटी नेगा मखादा अदुगा जिकी हाइबा वो सिटी ब्लॉक सिकी मखादा रूरल एरिया दा फंगम थोबा फैसिलिटी सिंग दुदी मसिकी दायित्व पुगिबा रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज स्टाफ सिंग अदुगा लोकल बॉडी इलेक्टेड मेंबर्स सिंग प्रधान वेरो जिला परिषद वेरो और मेंबर वेरो फजना सिटी इंप्लीमेंट तहंजनिंगी प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल के बेनिफिशियरी ओइना युम सानिंग मियोसिंगना डिमांड सर्वे की फॉर्म थाजिनबगी अरोइबा मतम लागिबा सेप्टेम्बर की तांग कुनि हाइना आईएमसी की म्युनिसिपल कमिश्नर एनजी उत्तमना थादोरपा चेरोल अमना खंगलगले चेरोल असना मखा तारादुना हाइरिबा नुमित असिगी मतुंगदा लाकपा मखल अमतगी फॉर्म नत्रगा एप्लीकेशन लोक्सिलोय बेनिफिशियरी सिंगना युम साबगी खुदोंग चाबा लौनिंग बसिंगना चाही असिगी मार्च की तांग तरग तरुक की ममांग अमसुंग मतुंग द थाजिन की फॉर्म पुनमक चनगनी IMC की वेबसाइट www.imc.mn.gov.in दगी फॉर्म डाउनलोड तौरगा IMC की प्रोजेक्ट सेक्शन दा पिशिनबे यागनी नत्रगा मुदा की वेबसाइट www.muda.mm.gov.in दा ऑनलाइन दा फॉर्म थाजिनबे यागनी हाई मद्रासा मॉडर्नाइजेशन की ओजा सिंगी था कुंठा की तोलो पिथोक की मायोक्ता ऑल मणिपुर मद्रासा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन सिंधुना हाता मिनुथोंग लेबा मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल ममांग वाकन मिफम चथखरे था कुंठा तोलो पीदना ओजा सिंग थंबा हाइबस्ती गवर्नमेंट अमदी मरी लेनबा सिंगी अरान बखोंथांगनी मखा ताब खोंजंग ओइना हयेंग हातादगी जेनिम्स ताब लंबी थिंबगी खोंजंग चंगसिंगनी मसी फावदा ओजा सिंगी तोलो पिथोक्त्रबदी लागिबा तांग मापलदगी मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल असिसु थिंबगी खोंजंग चंगसलगनी हाइदी 2015 की बजट याव पैसा से 8449 द चंगबा 2016 की बजट याव पैसा से 8449 द थाजलग सुम तंबा बोर्ड सिगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ना 8449 द बजट याव पैसा बो 8449 द थाजलग सुम थमन बायबसे करम मखन की एडमिनिस्ट्रेशन नो लोइन आदुगुम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तुबो चलाइरिबा यंगछनब लैरिबा चेयरमैन ऑनरेबल फजुरहिम न ओइबनी एमएलए चेयरमैन मान करम मखल की चेयरमैन नो माजे अदुगुम्बा एडमिनिस्ट्रेटर ओइद्रब कांगू दुबु यंगचन सिजन बंगमद्रब मा चेयरमैन से मसे 8449 सुम संगद लैबसे मसिदा हौजिक फाव मोरेल ग्राउंड फम थादोक्तना ओजा सिंग द नैरग थंबसे मसिगी दमक ओजा अमगी रिप्रेजेंट तोबोइना आइना यामना नुंगाइजदे सेंट्रल जल सिंह HIV इंटरवेंशन प्रोग्राम पांथोकपगी सरुक मोइना मणिपुर सेंट्रल जल सचिवादा प्रिजन HIV इंटरवेंशन थौरम पांथोखरे निर्वाणा फाउंडेशन अमदी मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी न सिंधुना पांथोकिबा थौरम अतुदा नाकोगी सेक्रेटरी नवरीत सिंह कांग नाकोगी डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नीरज दिजरा CDC इंडिया की डॉक्टर संपत एडिशनल DGP शी दोंगल मैक्स की जॉइंट डायरेक्टर अभिराम मोंगजम सरुयाकी नवरीत सिंह कांगना जनरल पॉपुलेशन दगी कैसुम संग लैरिबा HIV संदोकपगी चांग वांगबा मरमना इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल जल सिंह HIV इंटरवेंशन प्रोग्राम सिंह असि पांथोकपने कंपोनेंट अहम थोकना कैसुम संग लैरिबा सिंह HIV संदोकपगी मतंगदा एजुकेशन पीबा कैसुम संग की स्टाफ सिंह सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम तौबा मोबाइल टेस्टिंग सिजनतुना टेस्ट अमदी ड्रग की महुत सिनबा याबा OSD की प्रोग्राम पैकेट बनी है कि
कि जेल में रहने वाली पॉपुलेशन में HIV/AIDS की प्रेवलेंस जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है कि शुरू में सभी गवर्नमेंट भारत में सभी सेंट्रल जेल्स में और उसके बाद हम आगे चल के बाकी छोटी जेल्स को भी ऐसे प्रोग्राम से कवर करेंगे। अभी तक हमने पंजाब में ये लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, दिल्ली में, और इसके बाद हम मुंबई में जाने वाले हैं। तो वहाँ की जो सेंट्रल जेल्स हैं उन स्टेट्स की, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंडर बेसिकली 3 components. One is to educate you about HIV, about what are the precautions about HIV, how it spreads, how does it spread, how to make you yourselves better protected against acquiring HIV. Bisnupur district manung chanba laimatonda lairamba kaijenglang ani Bisnupur ward number 3 tagi Kongkham Ranjit Kauba amana Forest Department Bisnupur gi khuthangda Zoological Garden da sinana bathabak lokre hari Lagliba Taramathoi Shuba Assembly Mikhalda Hyanglam Kendrada BJP gi mirep oigani hariba Dr. Y Radhishyam gi Langmaidung da laiba polling station mangagi nupi singyorba committee ma semkre hari Food security scheme makada kaishamthong khodam lerak ward number mari ge 12/14 amadi 12/16 gi cheng yenbada khodam lerak club amadi mera pai bising na thinkiba leite haina club ki secretary nangase club asida pangthokpa pammi singa unabada phongthokrai torga yenba haujabani aduna lemori ba tha walaw bising asu adusu matang apegi em council amle amadi nominee leiriba mari lenaba authorities sing matang masisu piraga pangam prajam yamda soi sodana pangalani habagi thajabadu thambirami amadi aina hygienic badi prajam yamda walawliba tha sigisu atubu matamda panganbinaba mari lenaba authorities sing amadi MLA da ai appeal tawjari MSF Thobal District Council nangasidagi Thobal District ki manung daleba school amadi college singi campus ta uchara kaya thabaki thabak packet pahukre ngasi Waiko Mani Girls College Thobal amadi Moijing High School ki school campus ta uchara kaya thakre MSF Thobal District Council ki President MM Jial Hakna uchara thabaki thabak asida miyam nasu mapung phana mateng pangbiu haiki thasi ki amadagi tare fawba pangthok liba Kuntramanga Suba National Nutrition Child Thorumgi Sarukama Oina Child Development Project Officer Kakchingna Community Food and Nutrition Extension Unit Jinga Mathaka Khusham Naduna Library and Information Center Kakchingda Thorum Pangthokre Thorumaduda Kakching Municipal Council ki Councillor P Sanahal CDPO Kakching M Memcha Community Food and Nutrition Extension Unit ki Demonstrator Officer LS Walangsu Saryaki Thorongi Sarukama Oina Anganwadi Worker Helper amadi nupi singna Kakching Paji Lekai dagi Kakching Kaithel Phauba Machal Suba Chinjak ki miyam da paujel piba khongchat amasu chatke Bangai da laiba Manipur Police Training College da chathariba Nupa Police Constable lobagi recruitment ta Chandel District ki oina ngarang dagi ngasi phauda candidate Chamli Niputaruk na saruk yakre saruk yaholdaba candidate sing nauna lepkataba numit amada saruk yaba yakani Amaromda Tamenglong District ki oina hayeng amasung hangchit ayuk pung nipal dagi numidang wairam pung mari pauba pangthokani haina DPC ki chairman general amana khanglaki NSS Unit Kumbi College na sinduna numitare ni chathagadaba NSS Special Camp ama Kumbi College da Kendra se ki MLA S Birana holdokrai Thoramatuda NSS Cell Manipur University ki program coordinator Dr. Kaisham Shitaljit Government Body Kumbi College ki Vice Chairman M. Mangishu Saryaki. Thorongi Sarukama Oina College ki Akoibada Uchara Kayasu Thaki MLA S. Birana. Malemda Laiba Leba Punmangna Chakut Pagilamjel Yauna Bukhona Ribasida Na Oriba Mairoi Singi Chawrapa Thodang Rei. Kem Asida Sarugyariba Mairoi Punamana Thawai Yauna Wakal Loksing Tansinba Tangai Fade Haiki. Pere Hana Kanmayadi Abakois. Kumbi College Asida Tauriba training asina loire habiyate koi prithvi da laiba global oiba international oiba mayam singa se mase koi makoi si khung masi ke khungjen se yaw yana ba ngamna ba na ba koi ngasi changsing ga dawri bis
मोरे कमांडो मसुंग तरमाथुई सुबासम राइफल्स ना मोरे दलेबा संगाई होटल दगी फारे हारिबा मोरे वार्ड नंबर 5 दगी एमडी शफीकुर रहमान अपोकपा अजीजुर रहमान अमसुंग सोरा करांची दगी एमडी रमेजुद्दीन अपोकपा लेखिद्रबा एमडी बासिरुद्दीन केसीपी का करिंग बहिरम अमतदा मरी लेने दे हाइना लुक अस्तिगे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी मेंबर इंचार्ज एस मंगालगी चेरोल अमना सेंगदोरगे मखोयनीना केसीपी की कर्नल अयांग बगी मखादा फाइनेंस की थबक तवी हाइरिबा सिसु अरानबा वाफमने केसीपी एमएफएल दा कर्नल की रैंक ता अयांग बकौबा काडर लेते हाइरि यारिपो कैथल मानबी की लंबी की फिब्रम का हेना फत्रे मरी लेनेबा सिंगना मिदेंग चंगबियो हाइना यारिपो नुंग्रंग दगे अंगौतोन खुमना आईएसटीवी न्यूज की मियाम की खोलाव पीपल वॉइस दा फोंदरकी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की नंग चनबा यारिपोक लमखाइदगी किलोमीटर कुनगनी तोयमुक सांगबा यारिपोक कैथल मानबी रोड अमदी थवाल दाम यौबा लंबी असि असुकी मतिक फिबम चाद्रे लंबी असि नोमगी फिबम चादबा हेलकली ngasiदगिना सही तरेत निपागी ममांगदगी लंबी असि फिबम फत्तना लेरकली नोंग सुरगना लेखुम लैनांग नुसा सारगन उफुलना अवाबा क्या लंबी असिगी मताइदा लेरिबा प्रजासिंगदा नुवाइतबा क्या मायोना हले ngasi phawba lambi asi ningthina sembidaba asina damdam asigi प्रजासिंग लैंगाक असिना हंथना येंबीरे हाइबनी बोट मयादा प्रजा नुंसीबा साबा अफबा लीडरगी मगुल ओइगद्रा लंबी थोंग हाइबसी सखतपा खुनाई अमगी यामना मरु ओइबना लैंगाक असिना प्रजासिंग असि खनबिदुना लंबी असि मतंग बचुनबा मोंगदा सेंबिरकनी हाइना लमदम अदुगी प्रजा अमा ओइना सरकार की पुनिंग सिंसिंदरी आंध्र केंद्र की पीसीसी मेंबर कैसाम निंथेमजाव यावना ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट महिला माइनॉरिटी मसुंग शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट कलोइनाना वर्कर चनिरोम बीजेपी मणिपुर प्रदेश तयावरे हरी मोहम्मदन सोशल यूथ क्लब हियांगथांग तराहिना सिंधुना ओजागी निमित कमरी लेनाना मना मथुम पीबा की थौरम प्राइमरी मदरसा ग्राउंड दंगरांग पांगथोखरे थौरम अदुदा यूसीएम की एचआरडी सेक्रेटरी बीएम यामसाहा लिलोंग हाउरेबी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एमडी रियाजुद्दीन खानसु सरुयाके क्लब की माइकैदगी ओजा तराग मरीद खुदोल तमदुना इकाई खुंदबुत पगलोइनाना महिरोय सिंगदसु खुदोल पोट पीदुना पुनिंग थगरखि Kairen Bikot Students Union and Club na handak chahi ke class 10 amadi 12 exam da mark wang na phangnaklaba club asigi akoibada leba mahiroi sing mana mathum pituna pungning thawat krai ikok ningthau harau farm community hall da pangtho ki bethoramatu da Haubam Robin Wangbal GP ki nominee member L Bimol headmaster oiramba S Cable Thobal College ki associate professor Dr M Damodar Susarwyaki thawongi sarkoma oina uchara ka suthaki थौबाल डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमिटी की नौना थौ पुननबा एजुकेटिव मेंबर कुंथागा मंगा खनख्रे वाइखोम बिनाबु वाइस प्रेसिडेंट होइना खनख्रे हौजे सानबा की पावमुक लोबिस्ते ngasi stanabagi pauda Amateur Bodybuilder Federation amadi World Bench Press Federation ani ki meeting makhada Bhutan Bodybuilding and Weightlifting Federation sinduna thasigi tang ani dagi Bhutan gi Thimphu da chathariba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ta saruk yariba senior ki KG Marifuda Y Baruna gold A Bobina silver medal laure amaromda KG Humbudra mangagi senior ki kanglupta M Suraj na silver medal laure aduga nupi ki KG yankai mathaki kanglupta ke Revitana silver medal TH Laimachanuna bronze medal KG yankai ki nupi ki kanglupta TH Sarita silver medal laure Banbaya championship asida junior ki kanglupta MD Wasmir Khan sungarang silver medal laukrabani Jiribam Government Higher Secondary School Playground the Chathariba Taraganitho Shuba District Level Sub Junior Boys Football Tournament ke ngasi sanaki ba ahanba semi final match ta PY Shina JY Shibu goal ahum ani da maiki piduna final changkre
Hayeng Anisuba semi-final match da Gilgal YC amadi LFC sanagani. Hayeng gi atoi team aduga PYC ga September 8 da final da thengnaragani. Jahi taraga mga makagi nupa machagi single ki final da punsiba yengkhom amade Vidyasagar Salam ga sanargani. Manipur Badminton Association ki meeting makada Thawal District Badminton Association na sinduna Kakching Wairi Mamang Lekai Indoor Stadium da chathariba kuntraga mga suba Inter District Badminton Championship amade kungamathu suba State Level Badminton Championship ki ngasi sanakiba jahi taraga mga makagi nupa machagi ahanba semi final da punsiba yengkhomna Talent Sana Arkebu State Anishino Amade Anishuba semi final da Vidyasagar Salamna S Geo Chandrabu Set Anishino da Maitiba Piduna final Chankibani Jahi Tarang Doi Makaki Nupamachagi Double Gi Ahanba semi final da Surjit Moirangthem Amade Jomi Shingam Gi Jurana A Mangalamade Rex Anthem Gi Jurabu Set Anishino da Made CH Rites Amade Ke Nganba Gi Jurana and Direct Amade Ronald RK Gi Jurabu Set Anishino da Maitiba Piduna final Chankre Jahi Tarakatare Makagi Nupamachagi Ahanba semi final da Punsiba Yengkhomna H Susil Kumar Bu Amade Anishuba semi final da Vidyasagar Salamna S Geo Chandrabu Maitiba Piduna final Chankre Jahi taraga mga makagi doubles ki ahanba semi final da Vidyasagar Salam amadi Punsiba Yengkhom gi jurana N Nandaraj amadi N Hitler gi jurabo Anishuba semi final da Konsum Sandip amadi Talent Sana RK gi jurana S Geo Chandra amadi T Bonson gi jurabo Maitiba Piduna final Chankre Men's doubles ki final da RK Senior amadi W James ki juraga K Dinku amadi KH Manjit ki juraga thengnaragani Women singles ki ngasi stanakib ahanba semi final da N Purnimana Y Dhanapati Bu Set Anishino da Made Anishuba semi final da Angita Nauremna KSH Maheshwari Bu Maitiba Piduna final Chankre Kungataruk Suba sector ki Mari Suba Sam Rifles na nupi singi inter-village volleyball tournament ama 5 season khulda pangthokre Nabil amasung Belgijang khulgi apun batim na winner oikre Thang tabu chokhat anduna malem gi thakta pukhatna na bagi pandam da Manipur da lairiba thang ta gi register body nipu nipan na linkhatpa apun ba Manipur huel lalong look ke executive committee gi thau pugata sing khankre Lupa si President Oina O Manglem Mete General Secretary Oina S Shamso Hapkre. Hauzi Makataba Sanabagi Pau Boyang Thousand the Game Lovisi. Sanabagi Makataba Pauda Football. All Manipur Football Association gi Miyang Makata Impal West District Football Association Sinduna Semai Kangjibung Youth Club Awang Semai da Tim Nepana Saruk Yaduna Mamang Thagi Tang Tarani Twidi Riba Taratare Suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba hanba mesta BMSC Tabung Khokna Thau Thangmai Banbu Gol Mari Anida Maithiba Bikre BMSC Khoki Maipapaki Gol Singadu Mahesana match Taramari Mari ahanba hapki ahapa minute anida gol ani sanki atopa gol ani adura Peter Simon Thangna match ki taramapal suba mari kuni thoi suba minute chanduna mai pakhibani maithi orba thau thangmai bangi gol ani edu Prithiba amadi Vidyanand na match ki humputare suba mari humpu mapal suba minute sanki match asida BMSC tabung khoki sanaroi S Rahul amadi thau thangmai bangi sanaroi Brikam amadi Ajit Kumar da center refina yokar piki Chathariba League asigi Anisuba match ki sanakibada Sikal Lilong Sajingna YDO Lamdong Koncheng Lekaibu gol ama sinoda maithiba pikre Sikal Lilong Sajingi maipagi gol adu ke Amarjit na match ki kulumdoi suba minute sankibani match asidasu Sikal Lilong Sajingi sanaroi A Arbin ke Amarjit amadi YDO Lamdong Koncheng Lekai ki sanaroi S Babulda center refina yellow card pikre Hayeng ground asida first division ki match wena nungthil pung amatabada KSC Lambulen amadi group center CRPF Langjinga ahanba match wena sanagani ani suba match nungthil pung ahunga minute manga tabada SCK Kodong Popi amadi NC Club Khongampat ka sanagani Chandel Football
All Manipur Football Association gi miyeng makhada District Sports Association Sandel na sinduna mamang thagi tang taranipal ki team tarana group ani thongna khaidokuna Liwa Sarai Football Ground da sathariba First Division Football League ki ngasi sanakiba anba match da Sangning Youth and Cultural Club na New Wangpurel bu goal ani amada maithiba bikre Sangning Youth and Cultural Club ki mai papagi goal ani du KS Boring Kham amadi ti Haipiana match ki taramanga subamadi nipunipa subamini sanduna match si mai pakibani maiti New Wangpuren gi amatangar pa goal tu M Khamsuna match ki kunipal subamini ta sanki match Sangning Youth and Cultural Club ki sanaroi Johnson amadi New Wangpurel ki sanaroi White Swanam da central referee na yellow card piki Republic asigi anisuba match ki sanakibada Youth Club na Sanden Kolenjo Club goal tarambi amada yamna laksana maithiba pikre Japho Youth Club ki maipakpaki goal singadu SS Sarbingam na goal mari sanki NG Ningbung na goal ahum NG Nicholas amadi ke Edward na goal ani ani sanki atopa goal ani aduna Moining San amadi Monsangam na chanduna match asi maipakibani Mighty Kiba Sanden Kolenjo Club ki amangarba goal adu TS Sangam na sanki Hayeng Super Division ki ahanba match oina Hauningku Youth Club amadi United Lamkan Football Club ka sanagani ani suba match ta Liverland Youth Club amadi Monsang Panta Youth Cultural Club ka sanagani Bisnupur Football FC Moirangna CYC Sinicol bu maithiba biduna Sathariba League asida point 13 phangduna ahanba position da laikre All Manipur Football Association gi miyeng makhada District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da mamang thagi tang 13 tegi team tare aduna sathariba taruk suba dangmai majbi kabui Memorial Super Division Football League ki ngasi sakiba league round gi aroiba match ta FC Moirangna CYC bu goal taruk sinoda maithiba pikibani FC Moirangi maipap goal tu telhaibana goal ahum sanki atopa goal ahum aduna Cleanman Deepak amadi Sundar na match asi maipaki match asida CYC Sinicol gi sanaroi Gaibungda Central Referee yellow card piki Super Division gi team tarena match taruk sanaba loikibada FC Moirang point 13 Amopha Moirang na point 35 YSWA ulongna point 32 amadi Sini ko na point mga pagduna ahanba ni suba hum suba mari suba takre Thagat jeri boyai haujilo slakpada ngasmi omoyoi ba ai ngasaki paw muk lobisi ICAR Lampel Patagi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kuntaret Dasmik Oni Kwaidiki Ingba degree Celsius Kunitoi Dasmik Daru Ukshita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Sadambar Putaret Nungtilda Sadambar Putara Matway Wiki Ngasigi Nong Sukipagi Sang Taret Dasmik Ahum Millimeter ni Aroy badaman bapaw amona JCRPF ki convener oiramba khomram ratan gi bell hearing na sicha thakre Coca-Cola ta expiry matam loiraba matung amok hana expiry date sem satuna yolamba polam sing M sura pakat grai amade Bhutan ki Thimphu de chathariba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ta India ki maut sinduna saruk yariba Manipur ki sanaroi sina gold ama silver manga bronze ama lawre Ngasigidi ISTV ne pizza paw matang salujere ning tabiri basingbo amakana